So on that card, Ortaya yoru rubira Oxford omulimbarara kandi rwitabirwemu n'abashaho okurugirira Aren Kutesa uri Executive Director ya Uganda Stop TB Partnership kandi board member wa CCM agizirengu batambwire omuriza district Nkaguru Karangara n'ahandi okureba abarwire bakafuba hamwe na sirimu okureba y'abasente z'abahibo biyambi zaba nizibahwera itibwa tuje twogere ebituluma twogere ddala ssente z'abawiwa obuyambi zigenda kukola ki ebyo bikosa ffe mu kitundu kyaffe so kyetuva tutambula twaliko eggulu twaliko mu Central Region Kampala Wakiso. Aren yagaruka yagira ngo ekitongole kya Global Fund hariho okucondoza okureba esente ezibarakuhereza zikakozesebwa gye kandi nibakora bwa nyuma ya buri myaka 3. Ekitongole kya Global Fund ekiwa obuyambi munsi Uganda mu byobulamu byakafuba ebyobulwadde bwa mukenenya n'obusujja bw'ensiri kirina buli luvannyuma lwa myaka 3 kituwa obuyambi obwo bugendereddwa okutuyamba mu bizibu ebisinga tukozanga ffe amawanga agakyakula nga Uganda yenabo. kandi we Ruyemba Stony Steve uri coordinator wa country coordinating team nagira ngo bariyo nibakora cyone kiri kubasika okurebuka ngo abarwire aba batunga obuhwezi okurugo mu rubo wa dona kandi babukozese kurungi nga board eyo yerina obuvunanyizibwa okuteeka awamu ekiwandiiko oba application zetuteeka mu bagabirizi b'obuyambi aba Global Fund okulaba nti eggwanga lino lifuna ssente ezituyambako ku bujjanjabi bw'obulwadde bwa mukenenya obulwadde bw'akafuba oba TB ate n'obulwadde bw'omusujja gw'ensiri. Morena Tuhire omwe ahari ba focal person yashobora ekigendererwa ky'omukoro ogu ahari abantu abari kuteganisibwa endwara nka sirimu hamwe n'akafuba. Kimero kwija mu mushomo ogu gukutogesa ahandwara y'omushwija eya TB na neya sirimu nikituyamba kumanya amagara gitu abo kwani turwara twanga kuza mu marwariro ahabo utamanya konko mishomo nkeji netwegesa wakuma washasha watera umutwe wahurira kakoro tushikira amarwariro gari y'obujanja bihuri babase kutuyamba kututangirize n'abari kutatwita. We ndi amuhache Robert Kurgo muri Mbarara uri kukora nka focal person yashobora aha murimo gwabo omukurwanisa oburwire bwa sirimu muri Mbarara City hamwe na district yona. Tuyambaho kugira ngo turebe okutwemerire in terms of HIV prevalence. Then turebana ne kureta abantu bayongera kufuna akagabo ka sirimu. Kambara n'Kimayani state kandi na district. Emishomeji neja kugumizamu okwetorora ihanga lyona. Makuraga gashakwa Ian Kankwasa.